pepe e di dwumade na ahye anu nnwuma se omobetimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye cool 300 Ghana cedis pe anase ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa nneema we nyina e de na mienu pe na eye baabi a wo firi bia no obetimi ababi ye nyina ye bakuma ase eye ahodwo Atenga Junction baabi a kuma wo TV wona se wo fra chiri na eba accommodation baabi a obeda no eye free dwumade eba so 22nd and 23rd February 2020 eti busumi atosu mienu nida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye saa dwumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye saa dwumade we obi bia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okuani adwuma bia wo ye bia bra ne besua nsa no dwuma so ka ho eno ti fa number na egu screen so no ne fra yen sesi a fra yen was 0200 603 602 fra 0543 59 Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Acheche ensanu nyuma biti se. Fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwenia de tu ye nsani esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besen so acheche 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pe ana sɛ ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa nneema we nyina e de nam ye no pe na ɛyɛ baabi a wo firi bia no wo betimi ababi ye nyina ye bakuma ase ɛyɛ ahodwo Atenga Junction baabi a Kumawood TV wona sɛ wo fra chiri na eba accommodation baabi a obeda no ɛyɛ free
Jumadi Ebaso 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu eni aduonu miensa. Enumuana ye sa Jumadi. Eye memenda eni kwesiada eni ye si ho. Se ye sa Jumadi we. Wei obi bia timi baby. Sa wo ye lawyer ni, sa wo ye fitani, sa wo ye okuani. Adwuma bia wo ye bia bra na besua nsa no dwuma so ka ho. Eno ti fa number na egu screen so no. Na frey nsesi a. Frey was 0200 603 602. Frey 0543 596070. Frey nsesi a na register wudin. Eye Kumawood Training Institute. Osi ensa no dwuma ahimfie. Afei na yensu ya tiesimu ebeye. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it, pound it. Yes, Emrana son. Wasi ubati awoswo. Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejana nyabedu. Awoswo jumedia. Yefri nakakrai. Achinchiri akwa mia. Ayi ma omu hu ofe. Omu hu akono. Omu hu twa. No mutimidu omu sisi edi asa. Awoswo mani yefe. Emrana so se yakwa yi omu mia nyina. Yedu omu nyina be hyiemu ewo Kumasi. Yebehwe who is who. Sabre winner. Onso betimi avotu na wodi ama o favorite contestant. Why ene bedi kunim. Wei eye Kumawood TV. The April live. Miminda way and miminda bia. Ewo awas pop ahojo Atinga Junction. Kumasi baby a Kumawood TV wono. Anumre no sia pepepe na red carpet na chance. No so na audience ni na trance 8 p.m. na ngotwe pepepe. E di dwumade na ahyehye so. Eye free. Eno ti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Bomode asa oba vote for Google Play Store. Download Kumawood Multimedia. And I say but awoswo keke. Na follow instructions no. Na vote my favorite contestant. Wey aya Wobati awoswo. Wasi shake your waist. Sponsored by Wobati Agombia capsules. And Asempa Heba Misha. Supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation, and a PSA collection. Wasi Wobati awoswo. Shake your waist. Ebeye butu. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te se fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so achretre 3D epoxy biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya chretre we eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi achretre na wonso wanya wonsa no adwuma na wodi abobra eye cool 300 Ghana cedis pe ana say ye de 300 Ghana cedis pe ebesua sane ma we nyina e de namienu pe na eye baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye Kumasi eye ahojo Atinga Junction baby a Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby a obeda no eye free Jumadi Ebaso 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu eni aduonu miensa. Enumuana ye sa Jumadi. Eye memenda eni kwesiada eni ye si ho. Se ye sa Jumadi we. Wei obi bia timi baby. Sa wo ye lawyer ni, sa wo ye fitani, sa wo ye okuani. Adwuma bia wo ye bia bra na besua nsa no dwuma so ka ho. Eno ti fa number na egu screen so no. Na frey nsesi a. Frey was 0200 603 602. Frey 0543 596070. Frey nsesi na register wudin. Eye Kumawood Training Institute. Osi ensa no dwuma ahimfie. Afei na yensu ya tiesimu ebeye